Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kiting shop bat kipuran ki ba akha ki film khasi ki layo ban ai jing shat hakmat menteri katanat kaket ka ba jong ka sarkar jilla uba dasakhyat lamare uba lashim kum ukongsan hakarakhi ka jingdap khat arsenam kinong shna ba nong panmi film kabala tep kum ka Meghalaya Filmmakers Association kabala long menta kasngi ha ususo tham auditorium shalong Hagani kasngi uba Titos Khan uba Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Kiting shop at kipuran kibalayo ban shat de kijingruai kiba kila akhi kum ka wan ripping rope phira dok tudong Arman Disyar Golden Suchiang San Million Mauri wan bet shangplyang kiki garot ba wan bet shangplyang hakani ka jingrakhi lawan shimta kiting shop kipuran kinong shat kinong ruai bat kiwede ki bawan shimta hakikam akplim Dengan nak juga banyak penting baru walaupun siam baru siam lo habis debat ini kini lain lagi. Dan mereka support lagu put dok untuk kendai mentah dengan persang dan budi mak dengan dia yang sesumat dengan let ignite yang mereka proses kepada dia sesumat bat mensingsong nak support ban yo ban play dua kita berdiri mak ya idea sesuatu hero pun share bagi ya idea semua share bagi te kumta nak laiba kalanti kalat kan play yang ban ya sesumat sekurang habis dia ber GST habis dia ber dua ki jidon kam yang pidon kamro tinggi ya study ni ki yang pay lagi nangka nilak banwat kilo ki solution bang nilak banwat ban yarap pi habis dia ber tinggi ya mau tambah tang kalau dan kam kalau ba kumba kini hikmat topi ki trestom hero respect yang ada division joki what e marwai yaki namar balada tim shipping trust aku magi shimdai dan kalau lain lagi trestom joki kata kali ki insya parok Kitrestom namka kawai keberulan bru badan interest yang kami ke film industri ke bangi ikut. Ngambang datang badan association. Ngatip Indonesia kim dayak berim tanah kadau jong association. Nakamta iway isamna namka iway u rangba lale kalong kami ngila banong ke badan ketak interest ban film lale badan but of film industry. Oh,